ni beeytanii dhiirri fadhe akka isin of gootan isin godhaa yoo isin hin jeekam jettu yoo ati istaandardii gatii ta'e rakisha goote rakisha si godhaa si xiqqeessaa dubartii tana keessatti gaarii waliif dhaamaa nuun jedhan yeroo teessanii dardarrii dhiirri yeroo taa'ee waliin haasa'u intalti aburuu gartee intala bareedduu saalihaa hijaaba nama uffatu jaalawwan kee ka islaamaa isinummaan shamarran islaamaa haqa keessan isinuu beeytanii jirtaniif gaafiin tiyya antanaaf Hacaaluu Hundeessaa jechuun goota Hacaaluu Hundeessaa jechuun namummaa nama qabu Hacaaluu Hundeessaa jechuun akka kiyyatti dhugaa abbaa fadhe biratti hin jaa sodaa namaatiif tanan hin uswan onnee leencaa nama qabu onneen leencummaa san oduu irraa hin fudhatamne nama du'een isiniin jaa jaalawwan kee islaamaa Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وهيكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالوانك يا كإسلام سغلنتي يا أكا أجيفمتمي نبيسا eegasi itti fufunaati arra wanni wajjilaalu akkuma mata duree gubarratti agartan sadarkaa shamarrii islaamaa qabdu diina islaamaa keessatti ka jiru san wajjilaalla garuu duraan dursee obboleeyyan kiyya ka islaamaa waan tokkoon jechuu fadha oduun haasawa keenyatti hin seenne ka dabare tokko jum'aa waa'ee fitnaa labbaa hin galinaa ka jettu takka yeroon haasa'u akkuma gaa isin cufarraa hin dhageenye viidiyoo ijoollee mummurteetiti bar tiktok gubbaa keessii miti guyyaa san fitnaadhaaf labbaa hin galinaa waan hin je'e keessaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa maaliin je'e seetan keessaa'uu intarneet kana keessa yoo seentanii ilaaltanii fitnaan tun achi keessa guutuudhaan je'e sanirraa wanni ummati internetaa kun wanni godhu wallee Hacaaluu Hundeessaa ta duraaniiti akka amman tana amma baatetti 2020 takka godhaniititi post godhanii maaliif isaan kun nuti qaceeloo keenyarraa haajaa mustahaja hin qabanii wanni isaan itti haajaa qaban vieworiin isaanii guddachuu callaa YouTube irraa argatan malee anaa fi isin qajeelloo keenyarraa haajaa mustahaja hin qabaniin jee jaalawwan kiyya ka islaamaa wallee Hacaaluutiini nyaatanii akkanaan jee ormi garii akkamittiin irraa hubate jaalawwan kiyya ka islaamaa ka guyyaa jum'ataa khuxubaa sanis dhufee hin dhaggeeffanne YouTube kiyyaa fi Facebook kiyya irrattis dhufanii khuxubaa tiyya guutuu ka hin dhaggeeffanne Hacaaluu arrabsitee naan jedhan inuma jaalawwan kiyya ka islaamaa gurbaan tokko silkii dhawee maal naan jee assalaamu alaikum warahmatullah naan jee wa alaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatuh jeeni Hacaaluu maa arrabsita naan jee haashaa lillaahi hin jeen an nama arrabsu hay khuxuba irratti arraan tana ustaadii akkana ja'anii miti naan jee hay ati khuxubaa teenya jum'aa dhuftee dhaggeeffattee hin jeen hin dhaggeeffanne jee haya YouTube fi Facebook nin qabaa miti achirratti yoo dhaggeeffatte hin dhaggeeffanne nan jee dubaree jettee namaatiin akkamitti gaafattan jee dhiira jechuun akkanaa hii jennaan ofii naa godhi ustaadii ofii naa godhi ofii sii godheetiin jiraan jeenan garuu ammaan tana halkanii nagayeetti jeetitiin silkii akkasitti walitti cufne jechuudha Ijoolleen biraa tokkos akkanumatti na gaafattee hatta ijoollummaan ani kitaaba qaraasisellee akkana jedhaniin ustaadii boo Hacaaluu arrabsee waan tokko naaf hin galle wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru bakka minbaraasan namuma dhugaan dhaabbatee tutuutu beekaan isiniin jaa rabbiin anaa fi isinii fi muslima cufaatiifu
ikhlaasa ittibaa'a sidqii fi istiqaamaa rabbiin waa kennuu jaalawwan kiyya. Minbararra dhaabbatanii nama arrabsuun qaanyiidhaami boo fi ammas akkam maaliifin nama arrabsa tanaatu naaf hin galle duraan dursee wanni jechuu fadhu keessaa'uu ijoollee dirree dawaa keessa jirtu ani Hacaaluu Hundeessaa hin arrabsineeni hin arrabsuusi maaliif yoo jettan inni gurbaa Oromoo tokko anilleen Oromoodha. Hacaaluu Hundeessaa jechuun goota. Hacaaluu Hundeessaa jechuun namummaa nama qabu. Hacaaluu Hundeessaa jechuun akka kiyyatti dhugaa abbaa fadhe biratti hin jaa sodaa namaatiif tanan hin uswan. Onnee leencaa nama qabu. Onneen leencummaa san odoo irraa hin fudhatamne nama du'een isin hin jaa jaalawwan kiyya ka Islaamaa. Haqa isaa Rabbi haa baasuu fi Rabbiinis jalla jalaalu Rabbi zaalimaaf qaaxaroo qaba malee akkanumatti waa nama hin dhiisu. Duraan dursee tanaan jechuu fadhaa jaalawwan kiyya ka Islaamaa. Waan narraa maluu miti hin je'uusi nama na beeku gaafadha ani abbaan if hin faarsu dhagaan if hin darbuu jetti Oromoon waa'ee kiyyaa dubbachuuf hin dhufne ani akkasiin isin hin jaa tana akkanaa hubattaniin fadha ani waa hin arrabsine wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru namas arrabsee waa hin beeku eegasii jaalawwan kiyya kallattumaanii haasawa keenyatti seenna wanni nin arraan tana isinii qabadhee dhufe dhaamsa gabaabaa bareedaa tokkoon isinii qabadhee dhufe jaalawwan kiyya ka Islaamaa suni maal jaa sadarkaa shamaraa diina Islaamaa keessatti jaa waan biraa diina biraa waliin odoon walitti jaalawwan kiyya ka Islaamaa walitti hin finne diina biraa keessatti dhalaan akkana diina keenya keessatti akkana oduun ta'in ani tanuma diina Islaamaa qofaan jaalawwan kiyya isiniif himuudhaaf dhufe shamara Islaamaa taatanii warri dhalattan jaalawwan kiyya ka Islaamaa diina Islaamaatiin boonuu qabdaniin isiniin jaa shamara taatanii dhalachuu keessaniin islaaminaa keessatti boonuu qabdan mataa keessan ol qabatanii deemuu qabdanii wanniin isiniin jiru jaalawwan kiyya ka Islaamaa hijaaba keessan jabeessadhaa ulamaa'ii rabbaanii fi daa'ii saadiqoonni waan isiniin ja'an dhagayaan isiniin jaa jaalawwan kiyya ka Islaamaa wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru akka diina Islaamaatitti dubra ka kabaje diina takkaa'uu hin agarreen isiniin jaa jaalawwan kiyya ka Islaamaa Qur'aana keessatti suuraa takka guutuu maqaa shamaraatiin maqaa dubartootaatiin moggaasee rabbiin jalla jalaalu rabbi suuratun nisaa jee jaalawwan kiyya ka Islaamaa ammas suuratul Maryam alayha salaam jeetiti suuraa guutuu takka maqaa shamaraatiin kaayeen isiniin jaa jaalawwan kiyya ka Islaamaa diinni Islaamaa shamara gosa meeqatti kabajanni beeytanii jaalawwan kiyya takka ta duraa tana na wajji yaabbadha akka isin dubra ta'uu isitti qofatti diinni Islaamaa shamara kabajee jaalawwan kiyya ka Islaamaa tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن ماجة في سننه والترمذي في الجامع وحسنه علامة الألباني في صحيح سنن أبي داود رحمة الله عليه رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما النساء شقائق الرجال إنما دبرتين تنبرج رسولك إن صلى الله عليه وآله وسلم بقى فمتو إرتوليتي جي مالف ربي كن جل جلال ربي أبا كن نبي آدم عليه السلام يرو أمو إنا تجمع بتا إسات الراهي أمات هوا عليه السلام أمي أكنا جتون جالوون كي كإسلاما بقى فمتو إرتوليتي جتون وانو ما إرر شمر الراس جرا shamarri takka diina Islaamaa hordofuu qabdi dhiirrinis akkasumatti hordofuu qaba dhiirri jaalawwan kiyya ka Islaamaa salaatuu qaba shamarri Islaamaatti salaatuu qabdi yoo horii qabaate dhiirri Islaamaa tokko zakaa kannachuu qaba shamarri Islaamaattis jaalawwan kiyya ka Islaamaa amata yeroo naannawe nisaaba yeroo guute zakaa kannachuu qabdi dhiirri Islaamaa tokko rabbi sodaachuu qaba shamarri Islaamaattis rabbi sodaachuu qabdi dhiirri Islaamaa tokko rabbi diina isaa barachuu qaba shamarrinis diina isii barachuu qabdi dhiiraa fi dhalaan diina Islaamaa keessatti walqixa jechuun jaalawwan kiyya ka Islaamaa takka jechuu miti faranjiin ammata jettu bar we are the same akkanaa miti
nuti walqixa we are equal garuu we are not the same amman tana jaalawwan kiyya islaamaa dubbiin fakkeenyaa ni bareeddi yoo amman tana wal iyaadu billah hattun takka mana keenya seene jaartii tiyyaan anaafi ati walqixaati walqixxummattiin amanaati deemiiti hatticha san waliin wallali jechuun ni taati jaalawwan kiyya islaamaa dhiirumaatu tuutu bahee hatticha dhukkee irraa kaasa garuu jaartiin ta'e sii tumsuu ni dandeessii jechuudha dhiiraa fi dhalaan walqixa jechuun ammoo takkaa miti jaalawwan kiyya islaamaa diinni keenya wanni nu barsiise abboo dura ayyoo teessanitti tola oolaa nuun jee jaalawwan kiyya islaamaa tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي جين قربان تقو قم رسول ربي صلوات ربي وسلام عليه أفنيتي يا إرقما الله الرجالا نما تلتوتي صاحب ماكية حق قرأتو eenyu saahibummaati yatolchuu qabaa jee ergamaa rabbii gaafate qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ummuk ayyooteetiga saahibummaatee tolchuu qabdu ayyootee waliin saahibummaa qabdu tolchuu qabdaa jechuudha jaalawwan kiyya islaamaa qaal qultu thumma ayyu ammas ni jee inni eeganaa hooyaa ergamaa rabbii eenyuun irra caalaa saahiba godhachuu qabaa jennaan qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ummuk يرو لما داتي بس أيوتي تجاجين قال قلت ثم أيو ثم من إيجنا ويا إرجما الله إن يصاحب قريتشوك أبا جنان قال صلى الله عليه وآله وسلم أمك يرو سدفاتس أماتي صاحب ما إسي تلشوك أبدا جاجين قال أبا هريرة رجيتشوك أكنا قلت نينجي إيجي قربان ثم من إيجنا هو إن يتين تلو أولوك أبا جنان قال صلى الله عليه وآله وسلم أبوك أباكي تجاجين جالوان كي كإسلاما إبن ترى يولالي أيون تينيا صاحبون ما تينيا إبرا تربات ميشان أركتشو قبدي ديد ميشان أبوكي نياتو قبا سدي أفرفا جالوان كي صاحبون ما تقبدو إنيو أماتينيا أبان كينيا تك أفرفا قبا جالوان كي كإسلاما ديني إسلاما أيو أكنت كبجي جالوان كي كإسلاما يو أمانتنا حديث بريدا كنا في جنسة جيري توقف فاتبات إنيو أيو لما فاتبات إنيو أيو صدف فاتبات إنيو أيو أفرف به ذهب تفرط إنيو أمة بري تفرط إنيو أمة برونزي تفرط إنيو أمة أبان سرتفيكيتو مقفق أبان إسنين جالوون كي إسلاما ديني إسلاما كنا نبرسيسي جيجو akka jaartittis jaalawwan kiyya ka islaamaa diinni islaamaa kanu barsiise kanumaan isinin jaa كما في سهيل الجامع من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دبرتوان تنكيستي الله كيسن إيقاد آجي فإنكم إسنينكم أخذتموهن إسان كان فرطني جرتن بأمان الله أمانة الله هاتيني فرطني جارتين تي تولين جراتو أمانة الله هاتي جتشو رجالوان كي إسلاما واستحللتم أما حلال قرطني جرتن فروجهن فرجوان إساني قام سالا إساني حلال قرطني جرتني بكلمة الله دبي الله هاني حلال قرطني يروك آدين كي جالوان كي إسلاما نكانا مغدو سورة قرآن قرأوت جرا إن الحمد لله أكا خطبتي استفتاح بنو قبا تنلي سنة غرين أمك آدي سنة تنلي نمني غري هنجرا جسو سنة تنلي جرا جسو قبنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أكن جيتي إيغنا نكا ولتي إسان قدو قبا دبي الله هاتيني جل جلاله فرجوون إساني حلال موتاتي أمس الله ما تتوت جل جلاله قرآن كيسة فودا جيمي أمس رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم فودا جيموكم تن دبي ربي مو دبي ربي متجالوون كي كسلاما رسول كن صلى الله عليه وآله وسلم دبرتي تنكيستي غاري ولفيادا ننجأن صلى الله عليه وآله وسلم والحديث متفق عليه من ننجأن صلوات الله وسلام عليه بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم استوصوا بالنساء خيرا استوصوا في النساء خيرا جتشو جالوان كي كسلاما dubartii tana keessatti gaarii waliif dhaamaa nun ja'an yeroo teessanii dardarrii dhiirri yeroo taa'ee waliin haasa'u intalti abaruu gartee intala bareedduu saaliha hijaaba nama uffate nama rabbi sodaatu yeroo karaa kana gubbaa deemtu ija isii qabattee deemti gaarii walii dhaamuun akkana malee firiindii qabadha noo dhalaaleen tun baxaraana isaan tumaa jechuu miti jaalawwan kee islaamaa dhiirri tokko obboleeyyan kee islaamaa filamaa namaatii irra caalaa namaatii wanni ja'amuun yeroo jaartii isaatiif gaarii ta'e filamaa namaati ja'ama tanaas ka akkana jee anaa mitiiti irra caalaa ilma namaatiin isiniin jaa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو النعيم في الهلية وأبو داود في سننه والترمذي في الجامع وحسنه اللامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أكمل المؤمنين الرجوتون مؤمن توتا إيمانا جما إيماناتي أحسنهم الرجاري إسانيتي خلقا جما حالاتي وخياركم في لمن كيسن أمو خياركم في لما كيسني لنسائهم دبرتوون إسانيتي في نمني إيماني إسا غوتو جاء مجالوون كي كسلاما نما حال غاري قبو نما حسن الخلق قبو في لمن نما جالوون كي كسلاما نما جارتي إساتي غاري تي نما حقني جارتي إسا برتي همبني جچو جالوون كي كسلاما حقا شمرا هابينو أبوليين كي كسلاما waan dhiyoo tana ta'esan ni beeytan an san dubbachuufuu hin dhufne haasawni kiyya beekamaadha akka waan saniif deemu beeyte garuu jaalawwan kiyya ka islaamaa isinummaan shamarran islaamaa haqa keessan isinuu beeytanii jirtanii gaafiin tiyya an tanaa bara ammas rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam intaloon takka ilmoo taatee dhalachuu isiitiif shamara taatee dhalachuu isiitiif kabajaa akka qabdu rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam نتيه منين إسنينجا والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من على جاريتين أي ابنتين حتى تبلغا نمني تجاجلي جاريتين جتون ابنتين دبروت لم جل لم نمني تجاجلي حتى تبلغ هم إسام بلغني جاء يوم القيامة بيا قيامة دا ندفاجي أنا وهو أنا في إني رسولات كنجا صلى الله عليه وآله وسلم كهاتين جئتك قبل لمن إسا ولتمت أنسي جالوان كي توني إهانا غرسيستي نمني الله جل جلاله دبر لما إساف كنه دبر لمن سنكيستي ربي إسا جل جلاله ربي صداته هم إسام بلغنيتي وان إسام فدان قدفي دين إسام برسيسي ناموس كيسان تيفت داجئي ياد غاري إساني بيادي قويا قياما دا كيستي أبليين كي كإسلاما رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم أنا في إني روايان برا جنة كيستي أكنا جت توني إهانا غرسيستي حديث برا كيستي والحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها نمني ilmaan lama rabbiin isaaf kannee achi keessatti rabbi sodaate yoomal qiyaamaa joolleen dhalaa lamaan san shamarran lamaan san dubri lamaan san ibidda jahannamirraa girdoo isaaf taati ibidda jahannamirraa isa eeydii ja'an
Allahu akbar hin jettanii jaalawwan kiyya islaamaa shamara taatanii dhalachuu keessaniif gammadaan isiniin ja'a bar jaalawwan kiyya islaamaa wanni ammaan tana nama gaddisiisu bar isinii tutuutu gatii teessan hin beekne tanaafi abbaan fadhe warraaddaan fadhe gadheen namaa cufaatu isinirratti dhadheerataa والله الذي لا إله غيره وان جوتنا ربي جتان جان سنينجا فارو تيسني في ما شاء الله في لايكي في شيري تيسني في نجوني سنينجا دينك يا توتو اتنا أججا وان كان أكا ولله لجر قرآن في حديث صحيحة قوينية تجالوان كي كإسلاما ولته مجرى إسني توتو هم بيني جالوان كي كإسلاما غرس جاللا غوتو إفغك أبوتين كانين إسني لا ممالي نبيتني إرفده akka isin of gootan isin godhaa yooniin isin hin jeekam jette yoo ati istaandardii gatiite rakisha goote rakisha si godhaa si xiqqeessaa ammoo ati qaaloommina kee yoo garsiisteen akkanatti akka killeetti narraa hin cabiinsiin jaa wanni tahe warabbil ka'aba waan san irraayi ani gurbaan intala akkas godhuu isaa san deeggarutti hin jiru haashaa lillaa adda kiyyaatuutu itti naqaanfata ijatiyya dura warabbil ka'aba qalbiitiyyaatuun na booyee ani guyyaa san baddeessan jira eenyuutuutu barreesse isiniifin hima amaanaadhaaf ustaad Ja'far Bayaan hafidahullah waraa'isa jecha tokko yeroo barreessu nutumaa subii salaatee anaa fidaak na bira jira ammallee daak maaltu waa ta'e daak quba qabdaa hin jeen quba hin qabu jeetiti nu barbaade wantan maqaa gurbaa san barreessee sarchi godhe yeroo tana nu garsiise warabbil kaaba nan garsiisiniin jeen daak hin laaluun jeenaan irra dabariin jeen nurra akka ati of goote of si godha keessaa'uu jaalawwan kiyya ka islaamaa gorsa jaalalaa kanin isin gorsu dhiira haa taatu dubra haa taatu warra dubartii dhalaa qabuuf joollee teessan yeroo guddistaniin gootummaa irratti isaan guddisa naamusa irratti isaan guddisa atiin tun qaaliidhaa abbaa feeterraa haasawa hin jirre haasawa gadhee hin qeebalinii jettaniititi isii guddisuu qabdan malee mubaayilumaa fi baxararratti isii guddisii mutiiti maaliif isiin tun gatii isii yoo beete if kabajji abbaan fadhe akkanumatti isii fuudhee hin deemuuni amman tana walumaanii agarra fata warrattis ni dhageenyaami akkanatti wal fuunee akkas na godhee akkana na godhee maallaqa kiyya nyaate akkana ja'aati guddisa adaba irrattii fi gootummaa irratti ati qaaliidha daayimandii daran qaaliidha namni fadhe sin jaaladha sin jeef tistis je'ee si lakkafe yaa bareedduu sin jeef tun isin ganini abbaan fadhe yoo si jaalate kabajaa si godhuu qabaa kabajaan san ani waliyyiiteetiiti yaa intalati ana gaafachuu qabaa yoon andui akaakoo kee obbolii akkuma waliif dhiheenyaati malee akkanumatti si jaaladha je'in akkas hin ganne akkana ja'aati ijoollee teessan guddisaan isin hin jaa jaalawwan kiyya islaamaa hamtuu cufarraa'uu shamara islaamaa rabbii isin haa eeguun isin hin jaa yaadaa muraada keessan rabbii isiniif haa gootu nama hamtuun isin barbaade abbaa sanitti rabbiin hamtuu isaa haa deebisuun isin hin jaa nama fakkii godhannu waan dhabnee fi rakkoo tana cufaatu keessa buunee bar yahudaa fi nasaaraadha fakkiin teenya tiktook irratti shamarree akka godhatan hin agartanii jaalawwan kiyya islaamaa an tiktook faayidamuun haraami hin jenne garuu akka godhatan istaandardii teessan gatii teessan waan hin beeknee fi namuutu akkana isin godha oduu ati gatii tee beete warabbil kaaba akka ati taate san akkasitti killee hin cabinii je'ee isin deema waan dhiirri taate an dhiiraami nagaafadhaan isin hin jaalawwan kiyya islaamaa fi ammas kana nama gaddisiisu dhiiruma cufaafuu mataa kiyyarraa jalqabiiti jaartii tee arraan tana tasibira jirtu tana bar isiin tun intala namaatiimi boru intalatee yoo akkasii godhan ni feeta akkasitti tumtee akka feete suuraa isii qullaa yoo baaste boru intalatee akkas yoo sii godhan ni feeta tanarratti dhaabbanneeti bar shamara jechuun amaanaadhaati akkasitti isaan tiksuu qabnaa jaalawwan kiyya islaamaa saniiti gatii teessan beekaa isiniin kun qaaliidha dubra jechuun haadholee ambiyootaati haadholee rusultootaati salawaatullaahi wasalaamu alayhim ajma'iin haadholee sahaabaa saniiti haadholee ulamaa'ii rabbaaniiti daa'ii saadiqootaati mootii fi bulchaa biyyootaatiif ministeerota tadhalteen isiniin jaalawwan kiyya islaamaa wanni dhiirri godhu qabu bar wajji rafee sanbooda talaffaatu isiidha garaa haqqisaan san tacinqitu isiidha warra qadraa shamara keenyaa beeku rabbinu haa godhuun isiniin jaa isin ammoo jaalawwan kiyya islaamaa shamaraaf diina keessan baradha qur'aanaa fi hadiisa wahayyuu fiqi
yoo gaafin takka isin dhibde hakiim hassanii miti ulamaa'ii rabbaanii jaalowwan kiyya ka islaamaa isaan itti gaafadha naamusa keessan eegaa salaata keessan jabeessa salaata sunnaa waliin salaata lubbuu keessaniif gaarii taate jaarsa gaarillee karadha nutillee dardara islaamaa cufaatillee rabbii nu haa qajeelchuun isiniin jaa mee fakkeenya bara ammaan tana isiniifin himaa yoon jee warabbil ka'aba yeroon subiin nu dhihaataa yoon isiniin jee kam jettan ammaan tana mee fakkeenya namni isin godhachuu qabdan bara khadiijaa godhachuu qabdanii giiftii aishaa godhachuu qabdanii ummi salamaa godhachuu qabdanii hafsaa godhachuu qabdanii alayhim min allaahi ridwaan ganda taabi'ootaa yoo dhufne meeqaatu jira jaalawwan kiyya islaamaa umaamatu bintul haarith rahmatullaahi alayhaa rahmatan waasi'a arra dura khutuba irrattis gorsa gabaabaa takka irrattis isii dubbadheetin jira jaarsi isii shurayhul qaadii rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a imaamu shaabiin xayyaba allaahu taraa yaa shurayh mee mana kee keessa jaartii tee waliin akkamitti waliin jirtaa jedhee gaafateen shurayhul qaadiin rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a maal jedheen jaalawwan kiyya islaamaa ani jaartii tiyyarraa waan na jibbisiisu waan na mufachiisu takkaa agaree hin beeku anaa fi isin amata 20 hojii jiraanne gaaf tokko qofa na mufachiistee gaafa sanuu badiin tiyyaa jedheen jaalawwan kiyya islaamaa mee ilaalame ayyoo fi abbuu isiiti galata qabu akkanatti isii guddisan maaliif ni beeytanii guyyaa jaarsaa fi jaartii ja'anii guyyaa mana itti ol seentu yeroo inni qabeegaa mataa isirraa harka kaayatee sunnaadha yaa rabbi gaarii isiitiin si kadhadhaa hamtuu isiitirraa ammoo siiniin tikfamaa yeroo jechuuf deemu dhaabbadhuu jetteeti jaalawwan kiyya islaamaa khutbaa irratti qaraate mee eenyu keenyaatu waan akkanaa agare aruuza isaatiin jaartii khutbaa namarratti qaraatu obboleeyyan kiyya islaamaa yaa namana alhamdulillah wassalaatu wassalaamu alaa man laa nabiyya ba'da وبعد إني امرأة غريبة جتن أنتم كيسم مادا أتين سلا شمر برا غوسا كيتر راكتاتي فولوني دندسا أنيس إيرا برا غوسا كيير راكتي فولوني دندها غرو أنا في أتي ربي تجل جلال ربي جارسا في جارتيني تاتا ننجي وان إني جئيس كإسام عليه انتاتو أنا في أتي جارسا في جارتي تاني جرا يو أنا في أتي وجي جراني معروفا وجي هاجرانو وان جال ربي كيستي بكماتي yoo gargar baane ammoo oo tasriihum bi isaan nagayaan gallanakisi mush na dhawu fi social media irratti wal baasu akkana jechuuba nagaya ihsaanan gaarii na dalagi nagayaan nagadhiisii jennaanini eegana inni ajaa'iba ta'e yeroo namni khutubattiin haajamsiiste jeete eegasi inninis khutubaa godhee alhamdulillah wassalaatu wassalaamu alaa man laa nabiyya ba'da ubaad yoo amman tana wanni ati itti jette yoo itti hojjette atumaatu mindaatti harkataa yookaan ammoo ragaa fi dhaabdee jeen eegana jaalawwan kiyya islaamaa gaafii isa gaafatte ollaa keetirraa eenyu namni gaariin eenyu hama ollaa kiyyarraa warri abaluu kun gaarii warri abaluu hama eenyu feeta akkaseen warri abaluu mana kiyyan seeniin warri abaluu mana kiyya haaseen haya yoonin an ziyaaraa warra kiyya dhaqee ilaalee jennaan soddaan akkana jibbu hin fadhu warra kee ilaalee jeen amata 20 wajji jiraannee takkaa nama fachistee hin beeytu gaaf takka malee gaafa sanuu badiin tun tiyyaa je Allahu akbar inni isin jaalawwan kiyya ilmaan keessan akkanatti guddisaan isiniin jaalawwan kiyya islaamaa asii achi walitti dheereessuun illee hin barbaachisu anis yoonin dhugaa qunname Allah qofarraahi jalla jalaalu yoo dogoggore ammoo hammeenya nafseetiyyaati fi shayxaanarraahi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ana itti hojjechuu dhaburraa Allah hanin tikfama isiniif karaa jannataa dildila isinii ta'e ana ibidda keessatti wal iyaadu billah nadarburraahis Allah hanin tikfama anis kanin dubbadhe isinis warra dhaggeeffatu warra dalagatu rabbiin waa godhu anaa fi isinii fi muslima cufaatiif rabbii yaadaa muraada keenya rabbiin waa guutu haajaa teenya tafacaate cufaatu rabbii walitti nu haa qabu shamarra islaamaa cufaatu rabbiin hijaabaan isin haa shallamu yaadaa muraada keessan rabbii isiniif haa guutu hamtuu isinirraa haa qabu gaariin takkaa'uu isin biran dabarin gaarii addunyaati fi akhiraa rabbii walitti isiniif haa qabu waan hamtuu hiraar cinqii jaamte cufaatu rabbii isinirraa haa qabu obboleeyyan keenya biyya Suudii keessatti warra daramaa jiru rabbiin isaaniif haa dirmatu rabbiin mana hidhaa keessaa isaan baasee rabbiin haa gammachiisu ijoollee xixiqqoo sanni danda'ate rabbiin sababaa isaaniitiif ayyoo fi abbuu isaanii cufarraa mana hidharraa rabbiin baasee nu haa gammachiisu
obboleeyyan keenya ka muslimaa meeqaatu hidhaa keessa jira warra dhulmiin hidhame cufaatu rabbiin hidharraa baasee rabbiin waa gammachiisu rabbiin biyya isaaniitti haala isaan nagaya qabaniin haala fayyaa qabaniin haala horii qabaniin haala isaan iimaana qabaniin haala biitii teenya Itoophiyaan tun bareedduun nagaya taate rabbiin maatii isaanii waliin rabbii isaan haa qunnamsiisu shamara islaamaa tan heerumne cufaatu rabbiin jaarsa saaliyaa ka sodaa isaa qabu ka iimaana qabu ka isiniin hiraarsin ka isiniin daarsine ta isin gubbaan shamara biratti ija hin qaarsine rabbii isinii haa baasu warra heerumee ilmaan hin qabaanne ammoo rabbiin ilmaan saaliyaa dasii ija keessanii rabbii isiniif haa kennu isinis akka hiriyoota keessanitti dhalaa dhungadhaa ergadhaa dardara islaamaa cufaatu rabbii yaadaa muraada keessanii isinii haa guutu haajaa teessan tafacaate cufaatu rabbii walitti isin haa qabu ka isin keessaa hin fuune rabbiin jaartii saaliyaa isin haa fuusisu warra fuudhee ilmaan hin qabaanne ammoo rabbiin ilman saaliyaa isiniif haa kennu arraaf asumattiin dhaabaa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala jamiil mursaliin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.